Iran menegaskan tak akan menyerah pada ancaman apapun dari Amerika Serikat. Iran memastikan akan tegas menyikapi setiap provokasi Amerika Serikat. Iran menyatakan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak akan berpengaruh terhadap rakyat Iran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran sekaligus pemimpin delegasi Iran dalam pertemuan dengan Amerika Serikat di Pakistan, Muhammad Baghir Ghalibaf. Usai perundingan hari Minggu lalu, saudara. Iran kembali mengungkap rasa tak percaya terhadap Amerika Serikat sebab telah 2 kali menyerang di tengah negosiasi berlangsung selama setahun terakhir. Video yang Anda saksikan saat ini, saudara, memperlihatkan warga Iran turun ke jalan untuk memberikan dukungan pada angkatan bersenjata Iran melawan serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Dukungan warga Teheran usai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat gagal. Penasehat media Presiden Iran mengungkap kesempatan belum hilang meski perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan Sabtu lalu berakhir tanpa kesepakatan. Iran menyatakan kedua negara telah menyampaikan tuntutan dan setidaknya mencapai pemahaman tentang posisi masing-masing. Penasehat Presiden Iran menyarankan agar Tiongkok dan juga Rusia ikut berperan dalam mediator dalam negosiasi tahap selanjutnya. Tapi itu akan menjadi sangat penting karena baik Amerika Serikat dan juga Iran akan mengevaluasi tanggapan satu sama lain. این رو اشاره کرده که از نظر خودش آمریکایی‌ها درکی از خواسته های ایران پیدا کردن و متقابلا همین اینجور، اما تصمیم گرفته نشده و این خیلی چیز عجیبی هم نیست. من تصور میکنم که پاکستان برای این کار کوچیک بود. اگر مثلا چین یا در مرحله بعد اگر روسیه، اگر اینها بودند خیلی راحت‌تر میشد مذاکره کرد، میشد به توافق رسید. Sementara itu, saudara, juru bicara pemerintah Iran bilang semua negosiator Tehran berupaya maksimal di Islamabad, Pakistan. Iran memastikan meski negosiasi dengan Amerika Serikat gagal, jalur diplomatik terus berlanjut. Iran juga memastikan akan memulai perubahan rezim atas Selat Hormuz yang diklaim akan menjadi pencapaian sangat penting. Pemerintah Iran juga mengungkapkan dampak perang yang merusak ratusan hunian hingga fasilitas layanan publik termasuk dengan rumah sakit, apotek, dan layanan darurat. Iran mengklaim 900 lebih sekolah ikut hancur. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Donald Trump melalui akun pribadinya di media sosial Truth Social mengklaim Iran berjanji untuk membuka Selat Hormuz dan gagal melakukannya. Trump menyebut sikap Iran itu memicu kekacauan dan penderitaan banyak orang di berbagai negara. Ia pun bilang ada kerusakan permanen pada reputasi dan sisa pemimpin Iran. Melalui Truth Social, Trump juga merilis sepertinya yang mereka janjikan mereka sebaiknya segera mulai proses membuka jalur air internasional ini. Mereka melanggar setiap hukum yang ada. Trump menambahkan, Iran tak mau menyerahkan ambisi nuklirnya. Saya katakan sejak awal dan bertahun-tahun lalu, Iran tak akan pernah punya senjata nuklir.